se ko lubenica. Pozdrav Raja, čao, gdje ste? Ja sam, da kažem, Rajko Trzalica. Ja sam taj čuveni učitelj, čuveni Rajko Trzalica, neki me zovu i kao Gilan. Pozna moja ekipa Papilon, Amadeus, sjećaš se kad sam te vodio, sjećaš se kad smo bili tamo, kad si se napio od 2 vinjaka. Dakle, evo, ponovo smo u novoj emisiji u lekciji sviranja gitare, lekciji istorije rock'n'rolla, lekcije istorije muzike koja je najbolja na svijetu, da kažem, i instrumenta koji je toliko označio, da kažem, naše početke i naše krajeve u rock'n'rollu samom. Sa mnom je i Gogo Bogdan, moj učenik, on već 12 časova ide kod mene, nije baš nešto, da kažem, naučio, a ja sam poznat kao ljubitelj ljudi i uvek ću želiti da pomognem nekom ko voli rock'n'roll, ko želi da rock'n'roll gori kao prva mladost koja je zapalila se ikad. Tako, Gogo? Šta bi ti, da kažem, u svom mladalačkom buntu želio, da kažem, da naučiš danas? Pa, punk, reci slobodno, neću se naljutiti, a možeš se malo čak i naljutiti, a može biti da ću te i udariti. Jer ja punk nisam nikad volio. Oni meni kažu dugmići su seljački rok. Meni, koji sam, da kažem, u trenutku rođenja punka, bio u Engleskoj. Da, bio u Engleskoj, brao jagode u Middlesbrough gore s jednim mršavim iz Zagreba. Nas dvojica smo ti, da kažem, namlatili se para, a meni stara kaže, pre nego što sam krenuo na put, a ja ponovo samo gitaru. Kaže, gdje ćeš konje? Vuci vole kada nema škole. Ej, stara, ovo je moja škola, stara. Ova gitara, to je moj fakultet, stara. Ja sjedo, stopirao, ovaj me zaustavio, poslije jedan bio autoprevoznik i došao sa tim. Mi smo jagoda nabrali, to su jagode u Middlesbrough, da vam kažem, bile, evo ovako, to je jedna jagoda bila njihova engleska. Ja sam imao novce, ja sam se namlatio, ja sam lude trave uzimao, ja sam svirao po kakvim, da kažem, haustorima, gdje ti nikad nećeš svirati u svom životu. Taj moj kolega što je bio sa mnom gore u Middlesbrough, što je brao jagode, taj visoki iz Zagreba, on je potpao pod utjecaj toga, pustio neku frizuru, to je strašno bilo i gledat. I onda kad smo se vraćali u Vinkovcima, on došao i meni uzeo sve ploče, da kažem, skinuo mi onaj što sam imao sa piramidama, kaiš i odnese ga. Tako ti je to prošlo kad je došao punk. I sada hajde da pređemo na pravu priču, na pravu temu sviranja. Pokazat ću vam, dragi moji prijatelji, a i tebi, učeniče moj, pokazat ću vam jednu pravu punk numeru koja kreće iz E kao što kreću sve dugmići pesme. Dakle, idemo ovako. Ne spavaj mala moja muzika. Ajde, idemo se tako. Bebek! Šta radiš to, pička ti materina? Šta misliš za 5 eura što si mi platio da možeš da me zajebavaš? Jel to misliš? Sram te bilo, Gogo. Ajde, molim te, svira muziku od onog visokog iz Zagreba, što mi je ukrao, da kažem, ploče u Vinkovcima i onaj kaiš. Sve ja ga vidim, došao ja tamo u Zagreb, došao sviram ispred Jethro Tull, on prolazi ispred Kavkaza, ja mu kažem, gdje si, Davore, sjećaš se oni kad smo brali one jagode? Kaže on meni, Bog striček! Snemam se, uspeo sam u životu preko panke, a što gitaru ne znaš svirat? Davore? Ne valja. Dakle, dopunski čas možeš da odradiš iza škole, doći ćemo ja i jedan moj prijatelj, još ćeš doneti 5 eura, da kažem, i možda još nešto da pojedemo. Dakle, poštovani prijatelji, to bi bilo sve. Zapamtite, pljunemo u usta svakom ko je rekao da su dugmići čabanski rok. Yeah! Fuck you, man! Zvali su je krvava Meri, nek vam nije dala odlakon.